ойнап кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Билегиле жаштар ай билегиле, шапар деп шаттанып жыр кагыла. Бириңен бириң калышпай билегиле талыкпай, айланада бүт барың кошулгула тартынбай. Тойго келгиле, оюн зоого кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Обончулар оболоп ырыдагыла, булбул болуп барыңар сайрагыла. Таза чертип комузду, шаңды кошуп добушту, күлкү менен ыр менен көтөрөлү көңүлдү. Тойго келгиле, оюн зоого кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Тойго келгиле, оюн зоого кошулуп ойноп кеткиле. Көңүл ачып ардайым бирге жүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Мейман болуп тынчтыкта өмүр сүрөлү. Эстейли өткөн күндөрдү бүгүн, айылдын кечин балалык кезим. Сагынты аталык сезим, чоңойдук мына атабыз биз да жашайлы ынтымактыкта. Дастаркон үстүн толтуруп, ачалы көңүл олтуруп, сырдашалы туугандар эй, чогуу бирген олтуруп. Сырдашалы туугандар эй, чогуу бирген олтуруп. Сагынты мени апалык мерим. Шаңдуу бир кол чабып алыңыздарчы кадырлуу коноктор. Той майракага бүгүн кол чабабыз. Төржөк кол чабыңыз. Ассаламу алейкум. Ак калпагы алатоолой бийик болгон, ак жоолугун ээктен алып түйүп койгон, түпкө тасы түркү болгон, төрттүлүгү жылкы болгон, алтын кашыктай уулдарды тарбиялаган, күмүш кашыктай кыздарды тарбиялаган, казаны оттон түшпөгөн, чайнеги чоктон түшпөгөн, уулдары аттан түшпөгөн, бийдин баласындай бек сүйлөгөн, хандын баласындай тик сүйлөгөн, достукту сактай билген, нан тузду актай билген касиеттүү кыргыз атанын урпактары. Караңыздарчы, ойлору бирикпеген элди моминтип тойлору бириктирет дейт. Күндө жеген күлүрттайт, айда жеген майырттайт демекчи. Жыл тогошуп күн артынан
Бұл біздің Бақтыбек уулубуздун жыйынтык тойын өткөздүк эле. Мына монтип жыл тогошкондон кийин жерден 7 шапалак жеп отурган маалда тушоо тойунда отурабыз. Андыктан бири-бирибизди дүйүм тамактын үстүндө, ак дасторкондун четинде бири-бирибизди жүз караштырып отурган жараткан Аллах Таалабызга миң мертебе шүгүрлөрдү айтайлы дагы салам беребиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Шаңдуура колчалдырабыз. Кызылсулук кыргыз-кыздарға жалпы айтам салам бер. Ардактуу коноктор менен салмактуу коноктор, алиметтүү коноктор менен келбеттүү коноктор, жол кыра кетирип алыстан келген коноктор, бирөөгө илешип капыстан келген коноктор, күзгү алдына олтуруп чачтарын, каштарын терген коноктор, тойго барып тамактанабыз деп ачкарын келген коноктор, косметиканын баарыны чаптанып келген коноктор, жаңалган көйнөгүнө мактанып келген коноктор, ээрчишип жакшынакай болуп күйөөсү менен келген коноктор, күйөөсү жоктор, бирөөсү менен келген коноктор, жакшынакай болуп жетелешип түбөлүк жары менен келген коноктор, жары жоктор какой-то образом пары менен келген коноктор, эмесе кадырлуу коноктор, акыркы күндөрү популярдуу болгон биздин Красноярск жергесинде миллионум тойканасына, тагарак айтканда Бактыбек уулубуздун тушоо тоюна колуңуздарга белек алып, коюнуңуздарга конверт салып, кош келиңиздер. Кош келиңиздер. Шаңдуура колчалдырабыз. Шамал жүрбөсө дарактын башын кыймылдабайт дейт. Күрүштүн эсебинен күрмөк суу ичиптир деген бир макалдарга таянабыз дагы. Астыңыздарга аш коюп, колу бутуңуздарды бош коюп, алыска ат жиберип, жакынга кат жиберип, баардыгыңыздарды чакырып, миллионум тойканасына батырып олтурган бүгүнкү биздин дасторконубуздун ээси, азыраак убакыт болсо дагы тойкананын кожоюндары, дагы бир тагыраак айтканда Бактыбектин атасы Айтыкул ака, апасы Гүлбарчын жеңелерибизде сиздердин марал келбесе ордуңуздардан турасыздар дагы кол чабуунун коштоосунда тойканага жетелесек. Кана эмесе маэстро кол чабып турабыз. Шаңдуура кол чабып турабыз. Ордустан орун алабыз. Рахмат. Настроение 5 экен, Кудай кааласа. Астыңыздарга чыккан 1,5 илешип келген коноктор болгон болсо, бүгүнкү биздин тойканаларыбыздын ээлери, дасторкон ээлери. Анда месе баардыгыңыздарды чакырып, айга жетпеген ашыңды айылдашыңдан аяба деген макалдарга таянабыз дагы. Кыргызда бир жакшы макал бар. Темир чогултпай така чогул, чайнек чогултпай чака чогул, байлык жыйнабай бата чогулт дегенге таянабыз дагы. Бүгүнкү биздин Бактыбек уулубуздун атасы Айтыкул акабыздан сөз баштайбыз. Кол чабуулар. Ассаламу алейкум, биздин улуу урматтуу коноктор. Мына биз көптөн бери ушул күндү күтүп келип, ниет кылып, ушу балабыз жыгылбасын, чалынбасын дегене үйдө эмес, үйдө жүрүп чалын жыгылчат го. Ал эмес, өзүнүн жашоосунда негизи жыгылбасын,
мүдүрбөсүн деп ниет кылып ошол сиздерди чогултуп тушоосун кесип койсо деп жакшы ниет кылып отурабыз. Ошондуктан бизде башыбызды бириктирип ушул кичинекей Бактыбек көптөлөрү көчпөгөндөрү көчтүрүп отурат. Ушул тойду жакшы отуруп, жакшы кызытып, канчалык жакшы отуруп, жакшы алар бизге болгон силердин салымыңар деп эсептеймин. Ошон үчүн ойногула, бийлегиле, бул той баарыбыздыкы. Кош келипсиздер. Кол чабылар. Аза жаттаптыр, молодец. Өз дагы жакшы сүйлөтүлөр. Кийинки инсаныбыз мына татынакай кылып, үйгө кубаныч алып келип, кереген экен кылып, терезени тең кылып, бир кубанычты, экөө кылып, эки кубанычты, жетөө кылып, татынакай уулду төрө берип, акабыздын жакасына картып эркектердин санына кошуп, жакшы адамдын, жакшы аялдын тамагы таттуу, жамандыкы кум менен таштуу дейт. Жакшы аялдын үйүнө береке кире берет, жаман аялдын сүтү деле ери берет дегенде бир макалдарга таянабыз дагы. Эрди эр кылган аял, ханды хан кылган вазир деген сөздөргө таянабыз дагы. Бактыбекти төрөп, моминтип той өткөзүп олтурган дасторкондун кожойкеси Тетя Гүлбарчынга кол чабылар. Гүлбарчын жигереске. Саламатсыздарбы, кымбаттуу коноктор. Хош келипсиздер. Ошо бүгүнкү биздин Бактыбек уулубуздун тоюнда баарыңыздарга жакшы, ачык көңүл маанай, жакшы отуруп, көңүлүңүздөрдү ачып ойноп, мейман болуп кетиңиздер. Баарыңыздардын келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Кол чабып коюңуздар. Ушинтип эле элем кыска сүйлөп болсоңар экен аялдар баарыңар эле. Бу аялдын бу пешенеңер тырышат, жизнь тилиңер тырышпайт го силердин. Атайын жеңелерибиз акем турганда бир нерсе эсиме келип кетти. Бир жерде жума намазга барсак эле аябай кирди эле, алыс жерден бир такыма аалым келет дегенден бардык эле, аалым кирип эле. Эми бүгүн куттуу мечитте турабыз, сиз менен биз кийин жолугабызбы, жолукпайбызбы, чын ниеттен айткыла, чындык болсун. Аялынан коркпогон эркек ордуңардан тургула дедилер. Жума намаз боюнча ордубуздан турдук го. Деп. Бир 80дерге чыгып калган аксакал гана турган жок. Анан жанакы аалым айтты, "Вот, мына булардын сөөгү ыйык, булар илгерттен ушундай аялга үстөмдүк кылып келген. Ава, сиз шундай аялыңыздан коркпойсузбу" десе, "Жок, оолум, мен аял дегендин атын укканда колу путум шал болуп калат." Тамаша сөз да. Эми бул аял затынын бийиктиги, үйдүн куту деп коет. Сиздер бар, биз ушул эркектер кычырап жүрөбүз. Эми Айтыкул ака, жана дагы айтып кеттиңиздер, ойноп, бийлеп кеттиңиздер деген дагы ушу сиздердин жүрөгүңүздөргө, сиздердин бийлегениңиздерге карайт. Алгачкы бий сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн берилсин. Сиздер кандай бүгүн тойдо бийлесеңиздер, той бүткүчө эл ошондой бийлейт. Кана эмесе ортого чыгасыздар, колдоп коштоп ортого чыгабыз. Кадырлуу сыйлуу коноктор, музыкасы бизден болсун, бийси үй бүлөдөн болсун дагы, кыстыр-пыстыр, дыжы абаттан болсун. Басың ортого. Бүгүн бийлебей качан бийлейбиз? Вау! Бөлөктөрдүн бийи кана эмесе, жолош, уруктуңа. Жега басың бияка бийлейбиз мына. Воп! Опа! Balası, atlasının balası, ösü bir gün çok boyut değilsin.
Қолдан қоштау ортаға шыққандарға, қыстарбағандарға чоң рахмат. Кейінгі мейлі үспетті болғандар қыстарға сөзді тойдың башында күріпне қыстар оласыңарда той ектектеп қоғандылы пұл беріп түртшіде бір-біріңерден сұрақ қоласыңар. Қадырлы қонақтар той елері сұранып атышат. Бардығыз жалпы шығат екенбіздағы тойқыраның алдындағы асфальтқа шығып, 4 этапта чұрқайт екенбіз. Тамекі чеккенше ешке шығып чұрқайбыз. Жүріңіздер. Тушау той ешкіте қылағыш мұна бересіне. Пацаны, давай. Что, пацаны, есть будет? Пацаны. Мальчики, давайте сюда, мальчики. Azar aytayapsan. Ya görüşürler, basmayasınlar mı? Yaka ekmek bol turvaysınlar, görüşürler. Arzakta bir yaka ekmek yakası. Nereden başlayıp çıkıyoruz? Yaka ötürey, ey. Arkadaşlar ötmeşiyor bir yaka. Ayardan neyini görüşürler? Basla ayallar. Yaka ekmek bol turvaysınlar. Yaka turvaysınlar, yaka. Aldım sıdır. Ekmek bol turvaysınlar. Olamak gibi üretirler. Buraya kadar Yok 500. Ha belek de. 500 ekstresi. Ayallar bana 3 ekstresi bu. Var. Ya hadi bakalım bas. Ne oldu? Hayır oku. Aka gelin. Ek. Aka mı kolla Dayar. Ha. Karanlık. Gel. Karanlık. Ekinci olan mı? Üçüncü mü? Üçüncü, dördüncü mü? Geçti mi? Yaşına geçti. Getirin. Koluna ver. Ya buna ekinci mi? Bana bak. Sen nar koluna. Ya buna koy. Getir ona. Buna ekinci gel. Getir. Aşağı kalk. Buna ekinci gel. Birinci kalk. Oldu. Devuş ki de var. Ek bala var, ek bala. Buna ekinci mi? Buna ekinci. Ha, bol. Vay молодец. Çekil ötkürem, çekil. Ötküre çekil. No yakın çıkan. Üçüncü çok eken da. 1 metre. Boldu.
Eköňe 2 guruşka algıla. Aldı, rahmat. Daha üçüncü kana ko. Kana sana. Berke. 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 Yüzsün berke. Мороженое. Молодец. Rahmat. Kızlar, Toxta turun, kutumayla alaylar. oldu be, kıratın. Oruşça komanda var, oruşça. Kur'anbek. Tamam. Yürü. Men kızım alıp geldim. Geç, kaçını ver. Men kızım uşumuna gel. Aday padar. 3 mesle alıp birincine. Geçse der. Getir. Men kızım aldım buna gel. Getir. İkinci kim? Buna. Nereye rivuşlar? Sen de getir. Kızlarga ver. Kana kızım. Bak getir. Getir. Kaç tuz? Давай böyle bol. Давай 3 kız kaldı, 3 kız. Давай. Anamızga bol bilet. Atasın akça verin. Somdan bir et tak. Aytık ol. 3 tane kaldı. Jetmegenlerge verin. Ana belki kız ey. Belki. Oy. Bas bana. Birinci kal koy, birinci kal. Okey. Ver bana. Ya da prisona. Bol. Koşun dur. Az 2 kız kaldı. Tamam ben gel. Bol. Ne duruyorsun orada? Gel. Kaç kıla kız? Atay dik. Hadi ukay dik. Oldu. Haydi kol. Tamam. Hoppa. Ulan ekicim bak. Otur. Hey, çoğ ayağlar sizin ayağlar. Ona kız ver. Ayağlarga 3 mestaga belek var, kalgаны. Gidelim. Alğanlar konfet. Merak Bol. Kim ayağlarga al? Ayağlarga. 3-4-5 oldu. Bunlar Katar tuzlamda altına kuran, çaktırak. Раз, два, три. Давай. Çekti. Kaçını ver birinci mesle. Kaçını ver. Birinci beni koy. Yes man. İkinciliğim ben. Ya, ikinci. Üçüncü kaçsın? Üçüncü geldi. Üçüncü bırak gel. Bana üçüncü. Buna. Geldi koy üçüncü. Bırak ikinci. Dörtüncü kadar veriyorum. Oyun kal. Evet ya oğlu. Kadar kadar söyleyecek. Atıcı vuruyor. Oldu. Kana ayağına rahmat. Şurada. Cigitler mi? Oldu cigitler mi? Cigitler demek bana. Dubai evde çekeden ne oldu? Onu öğret. Конечно. Давай. Dört adam istemez. Haketten gel. Buna dördüncü buna. Жетелегілі. Birinci mestaga kızıllı kiyip gelgen bala karma 500'dü. İkinci mestaga çaynik. Üçüncü mestaga 4 kana. Buna 3 kana, 4 kana. Dördüncü mestaga ma. Ayşınızı. O 4 ka pul verilir. Cülüngem elin arasına. Nurik. Aksakallar kaldı koy. Ana. Yem aksakallar kaldı. Nurik berke. Nurik berke. Aksakallar mı? Siz var mı? Kimken orozaka tala kimdir o? O aksakallar cigüretten. Tuttur hazır. Başı aksakalları. Sen talan.
Gelsin pardon, mınalardı karada mı? Ya mınalar menden kaçar. Böyle uçak olmalı. Tüstürler. Ova. Hayalıyor. Talaya kalmadılar, sakat edip gidiyor. Sen kapıda oturlar. Bana olsa zaman gülük bola, bir daha işinum. Üçüm oldu. Oldu. Talaya kaldı. Asakallar gengiler, hayallerin beri gülger. Gengiler. No, asakal. Ona balakayın patanızı veriniz yani. Omi şu bola. Ya çok kaldırıyorsun. Ne sağlık ömrünüze koyun. Atak, bir pata vereyim size. Asakal. Omin şu yolu uzun, ömür uzun olsun. Akbay taştan olsun. Şunday toylarında daha jürevereyle yeme kuda kalasa oturuzganda toy kılsın aytık olur. Odan keyin uylanğanda toy kılsın. Dilayımız toylardan olaylar. Tinç olaylar. Kur'anbek. Ulan cügür demeyin. Kur'anbek. Şul aytık ol. Şul Ayşıklar'ın tilegen maksatın açık. Uşul bola uşul elden ulu olsun. Rahmat. Ulu Kırgızstan'dan ulu olsun. Ataktalı jigit olsun. Rahmat. Qanday niyet qilib show kestirib shunday yugursam, shunday qirg'iz uchun yugurgan urdan. Rahmat. En solu uchun bo'lsin, sizlarga xizmat qilgan bo'lgandan bo'lsin. O'zgan narsaga turib turay. Siz aytgan yaxshi qalolar. Senin patağın başka. Qanday bo'lsin, shu bolam umr uzun bo'lsin. To'ylar bo'laversin. Rahmat. Rahmat. Barzingizlarga tinchlik, bolam umr uzun bo'lsin. Balanın жақын аяқтасы. Айтқұлдың немесі, досы классташы пата versin. Amin. Xudoy taolo shu ashlik ömrün bersin. Uzun ömür berip Qırgızdın tilegine jaragan Qırgızdın jigitlerinden bolsun. Xudoy taolo el sыймыктанган, ата-энеси сыймыктанган жакшы жигиттерден болуп чыгсын. Эртеңки күнү тоюнда, башкаларында, жакшы жигиттеринде бүт бары сүйүнүп ошол жерде ниет кылып бата берип турганга Кудай жеткирсин. Амин. Gelgen kadamыңарға барыңар. Рахмат ешін. Коллектив болып үштіріп берділер. Барыңарға, үйіңерді небере, тойларды небере тұша кестілерді, уыл тұша кестілерді қылығалар. Жақсы ниетменен келдіңер, ниетіңерге жеткілер. Ниетіңер қабыл болсын, рахмат сенге барыңар. Рахмат, қадірлі қонақтар. Тойыңызды той болайыз, тамағыңыздар татты болсын, тойларыңыздар құтты болсын демекчіміз. Алды кичинем, апан келет işinen, Asta sekin aylava, azır tamam içirem. Kakkılı odu kanatın, karlı kaç karaçı, ıylağı kendi besin, ıldıyqı üydün balası. Temir tulpar teminet, oğuzluğun kemiret, tokta tutup keleyin, tokup sağa bireyin. Kırgızımdın saltı var, tuşo kesti toy beret, çıt kursak ballardı. Izıldatıp koya veretti. Daha bir jol tuşo kesti toyga. Hoş geldinizler, hoş geldinizler. Ademese kadırlı konaklar toyumuzdu, toygulayız. Maksatlarca toxtamıştım bir жақсы sözleri var. Kim uzak yaşaksız gelse, ırıskın belem olsun dese, tuğmanından kol üzme degen bir жақсы sözü var. Andemese akesi vardın, sakası vardın, gösü vardın, gösü var degen жақсы sözlerge tayan ağızdağı bizge. Arısı vardın, ırısı var deyip. Bugünkü bizden toy geçede, toy başıları, el жақшылары, törümüzün körkü olgan bugünkü bizden toyxanada aksakallarımız olturatken tağırak aytkanda Tağlayaka Orozaka başlagan cemaat bizge jazdırıp ketти. Sol kanatımızda
Qayсы mustol ekensizler, kelingizler, jamaatыңыздар менен чыгып сөз кезегин алсаңыздар, кол чабуулар, аксакалдар, ата журтеледи коюлду кана. Жүрүңүздөр. Келиңиздер. Улукбек ошол устол жалпы келе бересиздер. Кулат ака, келиңиздер. Сиздер деле чыга бериңиздер. Кошулуп калыңыздар. Арлен чыгасыңар же сиздер дагы. Кошулуп чыга бергиле анда сөзгө чыгып коесиздер, эки стол кете бересиздер. Жүрүңүздөр. Келиңиздер. Жақынырақ келе бересіздер, жарыққа келіңіздер. Видео съемкада жақсы болот деп атат. Жеңіз деспе, шақырып алыңыз анда. Мына айтып құлаға қадыр барқыңыздар бар екен, алтындай уақыттарын жоққа сынап, бүгін сіздер шыл ұлыңыздың тұшо тойына жақсы ниеттер менен, жақсы сөздер менен, жақсы ой тілек менен келіп отырышат екен. Онда месе сөзді ақсақалдарымызға игырардан алдың, ар кім өз ақсақалдық даражаға жетейді бір қату қол чапсаңыздар, сөз беріледі. Қол чабылар. Құрметті меймандар. Айт қол. Жақсы елді топтап шай беремді бұны уақыт екен денсаулық өмір ұзақ тілеген мақсатына жетсін аман есен болсын бізде елі болсын бізден аншы нормально бар болсын Урматтуу меймандар, бүгүн келген жалпыңыздарға рахмат. Бүгүн айтқыл экенга ниет кылган экенсиң, ушу узак жерлерде болсо да ушундай балдарыма ушул кесте тойлорду кылайын, ушу элдик топту бир жакшы чай берейин деген экенсиң бүгүн. Ошол ниет максатыңа жетип отурат экенсиң. Бүгүн ушу тушкосу кесип аткан жигитибизди эмне дейсиз? Эч качан күдүрүлбөй турган, эч качан чарчабай турган ушул bir жақсы узак өмүрлүү жақсы жигиттерден болсун. Өкөң айылың өкөң денсаулыктар, бала-чакаларды дагы мындан дагы көбөйтө берген. Ошол элдин алдында жүзүң жарык болуп экен, ушу ынтымакта элге журтка жакшы кызмат кылып жүрө берген. Ушуну каалайбыздар. Ушул жигитке узун өмүр, чың денсаулык, бакыт талай каалайм. Ушу ата-энеси кылым карыткан кыргыздын салтын улап, муна тушоо той өткөрүп аткан экен. Ата-энелерине дагы узун өмүр, чың денсаулык ылайым. Ушул жигит жана өзү атасы айткандай жөн эле ташка, чууга чалынбастан тагдырдын тоскоолдуктарына, турмуштун татаалдыктарына чалынбастан кыргыз элинин, ушу биздин жалпы базар коргон элинин жигиттеринен болуп жүрө беришине тилектешмин. Өмүрү узун болсун, бакыты талайлуу болсун. Ата-энесин урмат сыйлаган, ушу жигиттин урпагын улаган, тукумун улаган жигиттерден болуп жүрө беришине тилектешмин. Бар болуңдар. Қадақтар қош келіпсіздер демекшімін. Тұрқлаға сіздің ойыңыз шынша елдің башын біріктіріп отырасыз. Ошо нәрісі балаңыз өмір ұзын болсын, қырғыздың жақсы жігіттерінен болып чоңой берсін. Сіздер да семьяңыздарға ынтымақшылық, ошо балаңыз жақсы жігіттер болсын чоңой берсін. Ассаламу алейкум, урматтуу коноктор. Бардыгыңарга денсаулык, иштериңерге ийгилик. Ошондой эле айтылган элибиздин өмүрү узак болсун,
денсаулықты болсын, сіздерді әрдайым қуантқан, елін жерін деген жақсы ағай жігіттерден болсын, денсаулық болсын. Ассалаумағалейкум, ушул тойға келген қонақтар. Ушул айтқанға ушунча елді чогултуп, калса экен ушунча ел ниет кылып, ниетиңизге жетип отура ушул тойду берип, ушул атына жарашкан ушул наристеңиз бактылуу болсун. Ушул уул бала үйгө киргенде шам толот экен үйдүн ичинечи. Эне үйгө басып келгенде жарык түшөт экен. Ата үйгө киргенде жылуулук алып келет экен. Баардыгы чогулуп келгенде ушу бактылуулук болот экен. Ар дайым бактылуу болуңуздар. Тілеген ой мақсатыңызға жеткіңіздер. Үйнедегі барлық жақсылықтарды қалап кетеміз. Аман болыңыздар. Рахмат. Жақсы қалау тілектер айтылды. Біз бүгінгі той кешемізді шу елден ақша жинайлы, белек бечкек жинайлы деп ниетте құрып атқанымыз жоқ. Ақсақалдар, жалпы туғандар, барлас сырдаш қонақтар келіп шу оғлыма бата берсе екен деген ниетте құрып атамыз. Қырғыз болғанымыздан кейін тойханаға құр қол кірбей, азырақ болса дағы шул белек болып қалсын деген ниеттерінен кіретігеміз андамесе атайып көтеріп келген сый белектерін аз болса көптей, саман болса чөптей көріп қаулы қылалайлы. Ұрықсат үйелеріні құттықтап, қолыны қысып, бетінен чоп еткізіп өп қойсаңыздар, біз үшін белек қатар сертелінеді. Құттықтап, бетінен бекерен қысып, азаматсын айты қол дертіндай. Майли деп оламыз. Берген жомарт емес екен, алған жомарт деген бір жақсы сөзіміз бар. Бар табағым, кел табағым. Құда қаласа сіздердің үйіңіздерде дағы той болып қалған болса, айты құлақа рейсті болып қалған болса, Бақтыбек бар қызмат қылады құда қаласа деп қойылы. Келіңіздер андамесе, дағы бір бүгінгі бізден той кешемізге ақсақал инсандарымыз бар екен. Тағырақ айтқанда Қанибек жана Құрманбек баштаған базар қондық жоролор дегенде бізге жаздырып кетті. Қанибек ака, Құрманбек ака баштаған жамаат бардыңыздар таниып деген мөшелде Ниязыкада қолтырау. Bir қол чағып қойсаңыздар, ошол чоңырақ жаштағы сейлүү қонақтарыбыз екен. Сөз кезегін берейлі. Келіңіздер. Бұлардың арасында да жердештер бар екен. Ата жұрт. Рахмат. Мұна Айтқұл ака. Жоро деп қалдыңыз. Дос шарында қорасың жет арасында. Дос шар. Өзі бір бай кіші, бір падыша бұл жашаудан кетіп атса, шунша дүниям кімге қалды еме. Ұзағырақ жашау өрбейсің Аллах Таалах деп сұранса, Азраил жаналғыш қанша жашайсың десе, дарақтың жалбырағынша десе, ал көптік қылады. Башқа сұра десе, дарақтың бұтағынша деп тұр. Алдағы көптік қылады. Мен саған бір мүмкіншілік берем, қанша досың болса, ошонша жылдағы жашайсың десе, жанағы падыша жаналғыштың алдына түші басып кетіп қалған екен. Еме қанша соңың болса, қанша досың болса деген бір жақсы сөз, жақсы достарды күткен екенсіз. Бүгіндағы тойханада жақсы ниеттерменен келіп отырады екен. Сөз иғарауыз. Қол чаулар! Жора жолдашта. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү кеченин көөлөрү. Мен сиздерди биринчиден бүгүнкү ушул досумдун ушундай жакшы тилек кылып, сиздер менен бирге ушул Айшылыбыз Бактыбекке жақсы бір бата алып қойсын. Ушу балабыздың жолу ұзын болса екен, жолу шыдыр болса екен, ушул сіздерге ұқсап жақсы чыған қырғыздың жігіттері болса екен деп, ушундай жақсылыққа дастарханды жайып, туған ұрық, жора жолдош, дос жар баарын ушул жерге чакырып, сіздерге жақсы үміт менен бүгін ушундай жакшынакай тойду кылып отурат. Мен эмне дейм?
Ачык айтайын, ушул жерде достор, жоролору, достор отурат. Ошонун арасында биз экөөбүз классташ бир айылда бирге чоңоюп, бир айылдын тузун тартып, бир айылдын суусун, жамандыгын, жакшылыгын баарын чогуу көтөргөнбүз. Мен ушул азыр мурда ушул жерде инилерим, агаларым аябай жакшы сөздөрдү сүйлөп кетти. Ошол катары чыгып, дагы ошолордун жанында турсам болот эле. Негизи мен стол боюнча жоролордун катарына отуруп калыпмын. Ошол үчүн айластан немеде ушундай чыгышка туура келип калды. Бирок ошол менен эмне айтайын деген, сиздерге мен миң мерте рахмат айтам. Ушунчалык сый, урмат менен, жакшы тилек менен ушул жерге келип, дасторкондун тегерегинде ошол аяшыбызга бир жакшы тилек, жакшы рызкы, жакшы батабызды берип кетели деп ушул жерге келип отурасыздар. Ошого мен чоң рахмат айтпакчымын. Ошо катары мен дагы тилек кылам, ушул биздин аяшыбыз Кудай Таала өмүрүн берсин, узун ден соолук берсин. Эртең бүрсү күнү тамтаңдап басып 1-чи класска барганга сүйүнөлүп, андан кийин 11-чи класты бүткөнгө сүйүнөлүп, андан кийин институттарды бүтүп, турмуштук жолун тапканга сүйүнөлүп, эртеси 5 тоюна дегеле жолу шыдыр болуп, ар бир жакшылыктарына сүйүнүп жүрө берели. Кудай Таала ошол биздин кыргыздын чыгаан жигиттеринен болуп чыксын. Ушул сиздер бир гана ата-энеси эмес, бир гана тууган урук эмес, бүт кыргыз эл сыймыктанган жакшы жигит, жакшы үйлөрдөн болуп чоңушуна тилек кылып кетели. Ошого мен чоң тилек кылам. Ошол өмүр узун болуп аяша, өмүрүн берип, биз сыймыктанган жакшы жигиттерден болобуз. Assalamu alaikum бүгүнкү урматтуу Алтайдын көөлөрү. Assalamu alaikum айтпол аяш. Бүгүн мына Балтбектин ушул кезде тоюнда турабыз. Кудай калса ушул булардын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Дагы алдыда жакшы кыргыздын жакшы жигиттеринен болсун. Биз сүйлөй турган сөздүн бардыгына кане сүйлөп койду. Ушул бүгүнкү айтылган кабылдардын бардыгы ушул аяшыбызга кабыл болсун. Ошо биздин каларыбыз ушул ден соолук өзүңөргө дагы. Саламатсыздар. Эмне дейсиз? Айтып азыр көп нерсе Каныбек айтып өттү. Мен ушу сөздөр болуштум. Ушул бала өмүр узун болсун, ден соолук болсун. Кыргыздын жакшы жигиттеринен болуп өтсөз, ден соолук болуңар. Жакшы болуңар. Assalamu alaikum kırgız eli. Айтпол болсун. Ушулардын ушу өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун. Кыргыздын келгенин жараган жигиттерден болсун. Ушу ата-энесин, өз туугандарын, эл журтун сыйлаган жигиттерден болсун. Ушул жердеги эл ар бир жакын сыраган дос жар туугандардын берген батасы Алла Таалам кабыл кылсын. Дайыма ден соолукта болсун. Аяш экөөң дагы бактылуу болууга, кармашкан болгонго көзүнчө тең арт дегенде. Ушул дасторконуңар жакыланганда жакшылыктарга жайыла берсин. Ошону каалайм. Assalamu alaikum урматтуу бүгүнкү чогести тойдун күбөлөрү, досум Айтпол, аяшым, ошол ниет кылып, ошол баламдын ушул жолу шыдыр болсун деп чогести той кылып отурасың досум. Ушунча эл келип, ушунча пут кирип атат. Ушу путтар кандай жүгүрсө, аяшылык пут ошондой жүгүрсүн. Келечеги кең болсун, өмүрү узун болсун, таалайлуу болсун, бактылуу болсун. Мунун канча жакшы күндөрү болсо, аяш экөөң ошончо күндөрүнө күбө болгула. Кайсы жакшы ушул уулумдун жакшы ниет тойлоруна чакырсаң, биз келип кызматта ушул аяштагары жакшы калуу сөздөрдү сүйлөп, куттук айтып турабыз. Дагы бир жолу ушул кыргыздын чыгаан уулдарынан болсун, кыргыздын ар намуздуу уулдарынан болсун, кыргыздын патриот жигиттери болсун, кыргыз дегенде каны жанына аябаган жигит болсун, өмүрү узун болсун, тоюң кут болсун досум.
Assalamu alaikum. Ушул жерге келген аксакалдар. Айтыкул аке, ушул уулуңуздун тою кут болсун. Ошо үкөбүздүн өмүрү узун болсун аке. Элдин кызматына жараган уулдардан болсун. Мына азыркы шейлерден ушу Манас Ниязовдай күчтүү балдардан болсун аке. Элге жараган, элдин туусун көтөргөн жигиттерден болсун, а? Рахмат аке. Эмне дейбиз, ушул биз дагы жогоруда айтылган жакшы тилек каалоолорго кошулабыз. Ушул уулубуздун өмүрү узун болсун, келечеги кең болсун, асманы ачык болсун. Дайыма силерге, бизге да бүйүндүү жигиттерден болсун. Бактылуу болсун, өмүрлүү болсун. Рахмат, аябай каалоо жакшы тилектер айтылып калган, сүйлөбөй калган жигиттер, жеңелерибиз, эжелерибиз астын аксакалдардын сөздөрүнө чын жүрөктөн кошулат экен. Анда эмесе атайын көтөрүп келген арзуган билектерин чын жүрөктөн кабыл кылып алалы. Алгандын алаканы толсун, бергенден көңүлү толсун деп тапшырыңыздар. Кош келиңиздер. Кош келиңиздер. Рахмат, азаматсыздар. Жөнеле келбейсиздер эле каныяка. Айлеме. Куда каласа сиздер той кылганда дагы не алып келсеңиздер, ошону алып барабыз биз да. Рахмат. Чоң рахмат. Оруңуздар, табаңыздар. Рахмат. Аялдар жоолукту салып, деп коюшат. Аны айттым го. Сүйлөп тагы. Эртең каерде болосуң, а? Жолугасың. Рахмат жеңелер. Лата менен матанын өмүрү кыска, күзгө жетсин, өзүңүздөр жүзгө жеттиңиздер, башыңыздардан ак калпагыңыз жолу түшпөсүн. Рахмат, чоң рахмат. Рахмат, маэстро. Эмне ушунча конок чыкты, бириңер ам Айтыкул акага дагы бала чакалуу болгула дебедиңер, шекшип атасыңар жо? Келиңиздер, кадырлуу коноктор, жанакылар эми толукталып калган экен, туугандары кызматта экен келип калышты, бизди дагы сөз берип коюңуз дегендей ниет кылып калды. Айбек Төлөгөн баштаган нүкелери, жээндери чыгып сүйлөйт деп атат. Бир кол чапсаңыздар, туугандар. Келиңиздер, мына туугандар. Кол чаап турасыздар, эшиктен кирип келе жаткандар. Келе бересиздер, жанырака келиңиздер. Рахмат. Айтыкул ака келиң. Бир табак пул келди мерде. Басың. Келиңиздер, кадырлуу коноктор, дагы сүйлөп кеттик тууган тууралуу. Илайым тууганым болсун дейбиз. Дагы бир улуу падыш өткөн экен, бул бир жашоодо, мурда бир замандарда чоң уулу согушка барып, согуштан өлүп келсе ыйлап аптыр, Алла берди, Алла алды. Экинчи уулу согушка барып, ал дагы шейит болгон экен, Алла берди, Алла алды. Üçüncü soğuşkalarda askerine başçılık kılıp çeçekey bir tuğan ügösü var eken soğuşka jönötüp şahit bolup kelgen eken padişahı ıylagan eken vazirler emni için ıyladınız dese eme balаны xanlığında kança ayallarım var jaratsa bolat bir tuğanı jarata turgan atenem ötüp ketkende bir arman kılgan eken anda emese Ушул Айтыкул акабыздын тоюна келип, жол отурганыңыздарга чоң ыраазыбыз. Туугандардын жалпылаш атынан ысык салам силерге. Биринчиден Бакбектин өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Келечекте Акмандын керегине жараган жакшы чыган уулдарынан болсун.
Айтқұл әкемнен Гүлбара жеңеміз, ушул баланын кызматын, урматын көрсүн, Кудай кааласа. Биз ошого тилектешебиз. Assalomu alaykum бүгүнкү тойдун меймандары. Айтқұл ака, ушул жигит өмүрү узун болсун. Денсаулыгы чың болсун, келечеги кең болсун. Сиздерге ыймандуу, жөнүндүү жигиттериң болсун. Жеңе өтүүгө бакыт калсын. Саламатсыңар бүгүнкү Шагесте тойдун күбөлөрү жана коноктору. Биринчиден бүгүнкү Бактыектин Шагесте тою менен дайым. Ата-энесине күйүндүү, мээримдүү биз сыймыктарга баллаган болсун. Элдин алдыга жүрөсүн. Agar bugun bolsun, және Baqtiyatlarning uzun bolsun, densoqlik uchun bolsun. Ko'rganlarga yezitna buyumdi, jintarga bo'lib cho'ng'aysin. Cho'ng'ayganda gulda topqani gümüş bolsun, ayda topqani oltin bolsun, yilda topqani million bo'lib, o'sha topqani o'zine nasib etsin. Baxtli biz singtan jintarga bo'lib cho'ng'aysin. Бүгүнкү келген меймандар баарына хуш келипсиңер. Ошонун көрүп бүгүн мына биздин өлкөбүз Бактыектин шоу кесиби. Агар жеңил өкөң бактылуу болгула, андайым ушул өлкөбүздүн денсаулыгы чың болсун, өмүрү узун болсун, андайым ушу биз ошогон акаларында болуп өнүп өсө берсин. Ошондой эле бүгүн биздин арзуаган ушу кичинекей келүүбүз бар, кассабызда сизге туура келип калды. Ушу кассанын кызылынан көңілін жашырынан дегендей тоғырып өздерімен өздері естіш келесін. Рахмат, жақсы қалу тілектерден кейін қол жартырасына бір тоғы. Рахмат, құттықтай өресіңер. Әкеңіздерді, жеңеңіздерді. Құттықтаңыздар, қолдарын берген, қысып, той құттық болсындар. Ақшаңылерді қол бермейді. Рахмат, той қоймайыз, рахмат. Çoğun rahmat, bütün olanlar sizlerin önüne gelirsinizler de. Kaçsın küçükken ama. Anladınız. Eseri var bunun, katı olanlar. Sol çöpte bu. Tuğanlar kelmeyi çok. Süret göçüşünüzdür, tuğanlar. Süret göçüşünüz. Aytqulaka geliniz. Bugün Toykanada K100 studiyasının süretçü, fotoğraf jigitleri kızmak kılıcı da. Качествоға гарантия, ай моментте қолыңыздарга тиет. Көзіңіздерін ішіндегі қалыңыздардан беріп жатады. Қанамесе, бірінші антырағымызды açайлы. Қанбек ака, жамаатыңызды алып жүріңіз еме. Қырғыздың құрсағы еме үшінші болды еме, тачты тәуірі, тоқтатқылады. Бейге шығайлы, билегендердің арағыменен тамағына тибегілі дейістағы, ортаға шығауыздағы birinci antragöz, жүріңіздер, төрдегі туғандар, бардыңыздар ортаға шығауыздағы алғашқы антрагöz, шопыр әкелеріңіздің ұрматына болсын. Егер де жиніме тейсем, ошқа жеткіріп таштайын деген ұрменен баштайыз. Қанымыза, маэстро!